ô lúc nào tôm mày à sám nè tôm mày nè dùng sang câu luôn à lúc nào bây giờ tôi vừa chết rồi tôi không như nào nè bây giờ tỏi tôi dưới lúc chết hai nè ó luôn đã nó nè ó luôn non thật nè nhà lúc tư là toมีสีเดียวเหรอพี่มี3สีมีดำมีเทามีแดงเอาดำเทาเบสก็หลุดตัวอยู่รุ่นน้อยรุ่นน้อยจะรู้อยู่ด้วย สีดำนะ ตอนนอน Ý lúc là của có bao nhiêu à ý lúc hết lúc này bắt thật lá có tới mùa ha แต่ว่า hay sáng có tiêu lọt gì ha có mùa thì chỉ vào giờ đó cho nó ở lúc nó nè nó tự nhiên nó tốt cái nè ใช้เวลาทำเอกสารมีจอนยังจัดที่ว่าแม่ cái đó như vậy cái mình bé ต้องมาใช้ cái mình xí cái สีแก thế đi cái mình bé ha cái mình bé đi chặt đó ở lúc nó sẽ này sai nhập này bán nhà chị này comment cho hậu của tôi YouTube này của mà đi cho nên tôi dựa sẽ đầu hàng nè rút sụn nó nè mua cho nó xíu à cho nó cho là nhìn nhiệt chai nữa ở lúc nó là lúc bây giờ dựa cho lúc nó kia nè nhiều có tờ kia chín tàu y thì ó thì nó nèตัดต่อไปวนเรื่องดำเนินเรื่องอยู่เอาลูกสีเนาะเหรอ สีเดียว สีอ่ะตรงนั้นเหรอ tao có gì nấy xì đâm รุ่นเดิมก็ตัว có sao sáng รุ่นแดงได้ตื้อหมวย cái lúc này xì đâm เวียนตื้อหมวย lúc รุ่น nó ก็เจ้าก็รู้ตัวเธอรุ่นน้องรุ่นน้องให้สักก็รู้ lúc cũ รุ่นน้องจะรู้ให้สักเปล่านะรุ่นน้องจะดูราคาเนี่ยรุ่นเดียว20จั่วนะจะใช้คาราสกิกันลูกค้าเนาะล่อหังหน้าเบสสัมภาษณ์ตัวอยู่ๆจากก็ห่ออยู่รถเช่นเด้อจากก็จีอยู่แล้วก่อนไม่เท่าอยู่รถล่อเลยก็ปล่อยไหลมั่วก็สามมั่วเหรอ cái nhàอยู่3ว่า giờ bây giờ chỉ năng để nhảy cho xe hay à แล้วก็ของแถมอาชีพได้ป่ะ mua còn mỏ mua nó xí mày ha xì mày đúng rồi nhiều có tờ nó lúc xí nó à nó tôi nhảy tôiอยู่à đi cho hai hơn à nó à leg nó cơ mìnhไม่มีngon nữa nhảy lúc xí tươi hai tao nè giờ cú mà cú nhảy cho xí nó xí thâu xí nó hai này rồi xì nấm xì ngân anh ấy xì ngân nè xí nó xí nha xí nó có đó cái sai cho hai rồi cho không ngon thế cho hai nè lúc nó là vừa tiền nên cha lóc bùa nè nên cha xỉ đói hả